Yakegima umwancho murielia andonsi asogotobwatia koruno gasemere konuna kwabere kugotwara sabato erengia nigo yaragire Ensa Eyemo yabon maragwa basinero biri bwikirano bakoletera mangana maya asenchera iyo bwikirano nabakwenda gotobwatia sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya wetera www.ndizitv.net iritrene Fridah Kerubo na sensemo chiche biorokele ni otokobwatanere Joshua Auta chinga kitoro che kubwatkana no kubura westima nigo boncheri babiri bokwira nanse ABAONCHORERIA bange babiri bakwenyorera ASARA nene nabayigo asensemeli yobosombi nigo muwaziri w'obosombi Kipchumba Murkomen sokiribene nabayigo gokora ABAONCHORERIA anamono asebiti byechindege nabayigo nigo ababunge kurwasobo mabwa Kenya kwanza barurige kurege tindigo che ABAWAZIRI asibane kiribuno nyambago chigukirenia emirimo yabo boikirano babe bakuimukiligwa egetambukero boigo egatiya barikora sobo mabwa Kenya kwanza bakoragwa no muraibwense nigo baikirana ime county ya Gusii asogosyolia emirobelio amanchumulia toska tonyegera ngwira nanda sege kege Kerubo elinde ngumanye amange Mwanchi omuliereria ngo kwaligani bene lintosanga sobwamo gochaka bona igago ika omwelio Amayia ebirebigani ngo yachaka korase county ya Kisii asingo kumanyamina kubwatkana no kubura gwestimani go bonchire bwabere bokwira nanse anene ABAONCHORERIA bene kire KONYORA ASARA enene osangana ABAONCHORERIA koraso mu Chubosongo nigo bakwerere michando babere bagwetira litko lyalero animono nonya naso gosangirirwa kwebango ne serikali kwa bagokwirana inse mulikicho Vincent Onyancha nabakagotalira chinsemecho nabayigo gotwaliganelia oroboti rokobwatia okobora wechinguru cyomulero nigo kwerani maiga mangana lengeto ABAONCHORERIA ase chinsemo ananda bali bagotumeka mono chinguru cyomulera sobonchoreri bwabo niga ABAONCHORERIA Koro City Market miyo mu Nairobi bate abuna banyorera sarenene asogo sarika kwenya mana bayigo wechinswe kobwatakana gosemere kwabo nigo korase chinguru cyomulero ime yomu Chubosonga se county ya Kisii una chisemo chinde ABAONCHORERIA nigo bakunwa mono anene asokobora uestima ensemo ya kinyonzi ne chisalona ngati y'abantu bali bakunwa mono na kwerera gotumeka chinchera chinde ase batebire buna noe nabo nigo banyora ASARA kobwatekana no kobora uestima honestime ya kuchandira ASARA sengencho biashara keristimero na likokunyara ko sonyekende kono buna bono na twagura mafuta generator twagura 1500 lakini turasimamia tatu twakorera ASARA makastoma tokunyara kumotenga bona sengencho generator karibu 150 karibu 200 bana zile kawaida nonya nabo nigo yabeteregati ABAONCHORERIA ase nyomba ya St Jude nabo igona Market Plaza ime mu Chubosongo osie ko ABAONCHORERIA wabo kobwatekana no kobora wechinguru cyomuliro yabone tokumia sengencho banongange tori buna banongange tori busie mafuta twagura erire na ndenjera jo tora menta nditora nyara faida ya mama ndora gora gasi twabikoriye generator twabikira mafuta ringoro abasa jiri ko irana jiri ya mafuta abamenyi boigo ime yo mu Chubosongo gati yabo nigo bate abuno kobora westima nigo kwerera barobwo gotatoka sisimi eyo yaba beteria KONYORA ASARA mambia na kana ya stima te ko ko mpaka bana wachika soma chiko ni simi ya medumo lutima tiro ndio tandiki ASARA nero wanapata kitebara gire kini kile teke serikali gire ya mafuta utenete kupa mafuta yanyu yakora kendekete hiyo sisi kuri achika soma jandi kino hisi mimesi mijagwa te modo bantu bakandi gitima ite mpaka bana gese ni limete modo to yani estima kuri yake te botu ko mpaka bana mabuna nache saluni ende ngiyo na akorire ona gombu betera ki ore na tumara gobango na koragera abana na kibakoragera
abana magonete kuira ne school mabiene tuma itina kitawo gukora nigo bone tramanyekana boikirano igoro yokobora wechinguru cyumuriro achinsemo chinge egigerete anekorwa sensemeri yokobwato kestima KPLC gose Kenya pagwa egento nayo nabo goikira boni gagetarare tobwasiole anego cyasaba Kenya obanyora sarenene no nabo nigo ense yasiria gati yechimiliyoni y'chipesa kubwatikana obonchoriko sie kwa nabo igokwera nanse kugwesangereria kwebango ko reporter ya Ndizi TV eritera nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Mbiamano sana umurikecho Vincent Onyancha asogotwaliganiria oroboti oru asenchera yoboikerano. Otigana nayo mwanchi umuriye na gusikabutu asoroboti ronde nigongo kumanyuna omu Women Rep County ya Kirinyaga Jenjeri nigo abagakolino alibaga gosoa ase eskuru yobobundi ya Kamigua nigo yabitererwa kwenanwa chibesa ase para mbarabale asaba kagusira aborokigwa ilinda kwene kyabunango yagendera bale kwenyorera chisemi kulende nigo amuganiri umugabana we county ya Kirinyaga Ani Waiguru watiga kutumika abasaye bobe. Nataka niambie Gavana Anne Waiguru umebakisha miaka 4. Hapa Kirinyaga sio kwako peke yako. Hapa Kirinyaga ni kwa hawa watu ambao leo umewafanya wakae nje. Watu ambao leo umekataa kufungua Kamigwa Polytechnic. Watoto ambao hawana wazazi wasipewe bursaries. Watoto ambao ni PWDs wasipewe bursaries. Na nikwambie uache kutumia vijana wa watu. Kama una vita na mimi kuja wewe mwenyewe ama utume watoto wako. Mimi nakuheshimu manake uko na miaka 60, miaka ambayo imetosha ukuwe mama yangu. Kake na inaisha. Si Uhuru wa Kenyatta alikuwa na alitoka na kaenda nyumbani. Kwani wewe ni nani unadhani hautatoka uende zako? Mimi nakwambia hii Kirinyaga hao wananchi ndio watapanga hii Kirinyaga. Siasa ya Kirinyaga itapangwa na hao wananchi. Hakuna mtu yote atatoka mahali popote apange siasa ya Kirinyaga hao wananchi wakiwa. Kwa hivyo ni endeleeni kupiga watu na mawe, endeleeni kukimbisha kutrain vijana wakimbisha wengine, lakini sisi tunajua Mungu akiwa hakuna kitu itafanyika kwa hii Kirinyaga. Tunahusunika kama wakaaji wa Kirinyaga kwa sababu women rep wetu Mheshimiwa Kasheri alikuja akaomba ground pale Kamigwa akapewa, lakini akaoza rais watu wake wafunge gate na weke tent kwa barabara ili kusema ni gavana amekataa na uwanja watu wa Kirinyaga wasipewe bursaries, na alikuwa anakuja kupatia bursary watu wako disabled na less fortunate in the society. Kwa hivyo tunamuuliza kwa heshima asidharau watu wa Kirinyaga na asidharau serikali ya Kirinyaga na serikali ya Kirinyaga. Waziri w'obosombi Kipchumba Murkomen nigo akwanire igoro yokubura gwestima abulitko igoro anene mono asensemo egetigie chindege gya Jomo Kenyatta osanga nabaliki bamangana nigairere mirobiri mikaranu yabirige kubekwa anene mono asibiti bye chindege asoko eneke buna obokoreri ngogendera buri kulende nigo amonchirerio abakago korekana anene mono asoboteneri bwebiti bye chindege asensemo ya Henry Ogo abagakobekwa koba omuteneneri omonene nabigo asensemo ya Alex Gitari abagakwegwa omutimo muri kecho Vincent Onyancha na mange. Last night the country was plunged into a blackout which affected key government establishments, among them Jomo Kenyatta International Airport. Nomo waziri w'obosombi Kipchumba Murkomen kaukwana igoro yokobora wechinguru cy'umuriro anena sobotuko bogo kiera rero egento kirete obosombi anasegeti kergiye chindege ya Jomo Kenyatta International Airport JKA Konyara Kolemara asensemo yaye Murkomen gateberuna omuchando okenya pago tobwenreti kubwaterania na Kolemaria ensemo yobosombi. Let Kenya Power deal with its problem, they will answer their questions. From where we operate, we should not be giving an excuse, because we know if Kenya Power fails, there must be a generator, there must be a solar, there must be something that is making sure that we have seamless connectivity of power in such a very important installation. Ekioni gokiarira maonchererio asegetigie chindege ya JKA managing director Kenya Ports Authority Alex Gidari amono motenerio monene gose general manager oteneta mangana engineering Fred Odawa nigo babuturemere muri muryoka kubwatekano obututukano bwokore Mario Bosombe aburi tuko lia Margova. We have made
the following changes in consultation with the board of directors. By mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoe, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. Contract of Mr. Engineer Fred Odawa, who has been the general manager, project and engineering services, has been terminated. And his place, Engineer Samuel Mochache, has been appointed in an acting capacity. Murukomeni gabairaniria mbuya babirabwo asemeremo yabo babere bagokora anene asegetie kyo giechindege na kubaburia kogendaka. Possible to make changes in a more cultured manner. So I want to thank you, Fred and Alex, for the sacrifice you're making to our country. We are not judging you, we are not punishing you. We are just creating an opportunity for others to also try and see whether they can turn around the situation at the Kenya Airports Authority. Umanaja bwegeti giechindege ya JKI Aberigogo nigoneranganyiwe na koirwa asegeti kilikia Mombasa International Airport. Amoncheria yubo igoniga muknumu manager kurwa segeti kilikia chindege ya Kisumu International Airport oyonganyiwa na koleto ikasegeti kia Nairobi JKI. Manager o Mombasa International Airport asichinga kiechio nereni ganganyigwa wikasegeti kilikia Kisumu International Airport. Abel Gogo, the airport manager, Jomo Kenyatta International Airport, now moves to Mombasa International Airport. Madam Selina Gore, the airport manager, Kisumu International Airport, now moves to Jomo Kenyatta International Airport as the new manager of JKIA. Number 3, Mr. Peter Wafula, the airport manager, Mombasa Airport, moves to Kisumu International Airport, again in the same capacity. These changes take effect immediately. Murukomeni gate bila sewikia merebosio nigobago chikokoleta romo no mulikyo botambaze wizara yobosombi wikasegeti giechindege ya JKI likomanya nase kyobokoribwa rokane kwirananse asensemeyo. And myself and the PS will be coming back to the airport in the next few days, next week, to have a meeting with the entire staff. And we want to know exactly what really demotivates our KA staff and why really so many people complain about services at the airport. Reporter ya Ndizi TV, retirana nchi nkurukwa Vincent Onyancha. Mbiamano sana umulikeito Vincent Onyancha asogotwaliganiria orobotiro asenchira yobwagale. Hotigana nayo mwanchi umulielia ni otokanda ya ASARA ya mogoika county ya Gusii asingo kumanyamuna obonia wechinsunga yobokoreri oborabe bogokinia uchumi ya Kenya. Litkolia lero nigo omurai wense akoletara ya goikase county yo asaba kagosioria enyomba ya Mulhoba yo erachikobage kogachwa chinsubu nenchereyemo yogosira sekte yo. Okwana nigo aenekia nigera chikokonya abamenyi be county na Boigochi County chiyetanaine asene kemuna nige nyombe yo era chikobagi kogacha chinsu chitani 10. Nashukuru waziri, mulikuja mkaungana na gavana wa hapa na ndani ya karibu chini ya mwaka moja hiyo majengo yote tumejenga, tumekamilisha. Leo nimefungua rasmi na nita handover kwa ndugu yangu Mheshimiwa Otuoma. Sasa yeye na wale beach management units ya hapa na wavuvi, na tumesema hawa wavuvi wote waingie katika cooperative ndio wasimamie hii facility wa chini ya county, ndio hii facility iwe faida kwenu. Mimi nimefurahi sana hapa, tumetumia karibu shilingi milioni 130 kujenga, na facilities zile ziko huko ndani za cold rooms, mambo ya kutengeneza ice na kazi ile ingine. Ile kazi ingine imebakia kidogo, sasa governor atashughulikia, na akipata matatizo ataniambia ndio nimshike mkono so that we can make economic activity out of this facility. Mbali na hii facility pia nataka tujenge facility kama hii hapa Bumbe, hapa Funyula.
Vile vile huyu ndugu yangu wa Chanda aliniuliza tujenge facility kama hii pale Wechulum katika constituency yake hapa Bondo. Pia tumejenga facility kama hii ingine kule Luanda Kotieno, na tunajenga zingine 9 katika ufuo huu wa Lake Victoria. Nilikuwa kule Mombasa na Pwani kwa sababu katika hii mpango tuko na landing site kama hii 9 kule ufuo wa bahari na 9 katika ufuo huu. Chinga kiechio boigo nigo Ruto aireremero bilio abeire gakobeka asoko enekebuna abasae asense ya Kenya nkonyorera bale emirimo osanga nigo airera obochakia oya kwaga cha chinyomba chingia na boigo chirigo lirense asenekebuna abasae gwetania chiribu isano nigo barachigo konyika gwetera omurobero yasengencho yokonyorera engere yabo yakiralitko kolende nigo abagakomocha bali baganitie gwatane wa oboraya serikali ya Kenya Kwanza. Kuna watu wako na kasumba ya kulete fujo katika taifa letu la Kenya. Si ndio? Nyinyi mnajua tulimaliza uchaguzi. Ama kuna yenye mlibakisha huku kubudalange? Si mlimaliza uchaguzi? Mkatumalizia sisi viongozi. Mkachagua MCA, mkachagua mbunge, mkachagua senator, mkachagua governor, mkachagua rais. Kuna yenye mulibakisha? Kura iliisha ama haikuisha? Saa hizi hakuna tena ati kugawana viti ya viongozi. Wananchi walimaliza kugawa viti ya viongozi na lilisha. Awamu ingine ya kugawana viti ya viongozi inakuja 2027. Hapa katikati sasa sio kupanga mambo ya viongozi tena, hapana. Hapa katikati ni kupanga mambo ya wananchi. Vile hawa vijana watapata ajira. Vile tutapanga biashara yao. Vile tutapanga ufubi yao, vile tutapanga kilimo yao. That is what we need to do. Tumekubaliana jameni? So mimi nauliza viongozi wote, jameni, tuungane. Ile ya muhimu Kenya leo ni vile ya kutafuta ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana karibu 5,000,000 Kenya wanahangaika, wamemaliza shule, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo nawaambia tuko na mpango mara 3. Ya kwanza ni affordable housing. Na mimi narudi hapa Busia before December. Already tuko na shamba karibu ekari 50 ya kujenga affordable housing in different centers in Busia County. Mimi nitarudi hapa kuanzisha the first 3,000 houses. Between 2 and 3,000 houses. Tunahitaji vijana 5,000 watakao tusaidia katika kufanya kazi hiyo ya affordable housing. Vijana wa hapa Budalangi mko tayari? Homo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi oyibo bakagwikirana ase omurobiriyo nigo akoboko engana yokurwania obukurumi nigo enekebna bo bisabo butukimbareroro asonde bwensi orabega kubwato na mamocho yobukurumi kulinde nigo amochi abali babere bakubikwa byara sugo kagera kutoka na mamochayo asenekebna niga bange babere bagotanige bisakwa byabo bibirengire. Rais wa Jamhuri ametembea katika eneo ya magharibi. Na mimi nataka nitoe kongole kwa viongozi wa Busia. Kwa heshima kabisa. I want to thank all of you. Kwa sababu the president has come and you are here to receive him. Kuna wengine wanazungumza kule wanasema wasusie mikutano ya president. Kama Wanjala angesusia, ni nani angeeleza president kuhusu barabara hiyo? Kwa hivyo ukisusia na lako haya kupambana na nini? Sasa serikali ina tume ambazo zinafanya upelelezi na kuangalia mambo ya ufisadi. Ni vizuri tupeane nafasi kwa zile tume kama ni DCI, kama ni EACC, wafanye kazi yao. Kama wewe haukufanya kosa, hautakosa usingizi. Lakini kama wewe ulihusika na mambo mengine,
basi usingizi utatoroka. Na hatutaki watu watumie ukabila kujikinga, kwa sababu wakati uchunguzi unaanzwa, mtu anaanza kusema kabila yetu inalimwa, kabila yangu inalengwa. Tafadhali tupeane nafasi mashirika ya serikali yafanye uchunguzi. Kama una hatia kuna koti, na kama hauna hatia koti itakuondoa. Omukonyi b'omuraibu ense Rigathi Gachagua nigo aenekia kubwatirana kumugavana wa kaunti ya Busia na baigia serikali enene asoko enekia obokoreri obia nigaburia barimi gwesokia asobonge na bwo kwenekia bunangweri kebale asengencho yogo chikwenyorera obuya sensemende nigo abagotu barachikwenyorera libagali abene lyo kwerikia asengencho yokwenyorera chibesa chabagotu. Huyu governor ameamua kufanya kazi na yule ako na kisu, si ndio? Wale wengine wanapiga tu kelele. Sasa mbolea tutaandikisha tena wakulima. Tumekuwa na county commissioners jana na nimewaomba kwa heshima wale wametoka area za Azimio waende waambie wakulima wawachane na magavana na ma-MP waandikishe, wajiandikishe kuchukua mbolea ya 2500. Tumemwambia hao akina mama ya 70 years and above na wazee waandikishwe. So huyu governor has made the right decision ya kwamba yeye ni governor na ako na serikali. Huyu Rais Ruto ako na serikali, wafanya kazi pamoja. Sasa wewe uko na serikali ni governor, unafanya kazi na mtu hana serikali, mnaweza elewana? Yule hana serikali ako msituni. Wewe uko na serikali yako, si unakaa na mwenzako? Lakini governor pia, acha nikuambie ukweli. Hii maneno umeomba rais, yote ni mzuri na mimi nitaunga mkono. Lakini moja nitakuwa na shida. Hata kama rais overrule me, I'll have a difficulty. Kama rais atasema ndio, okay, I have to accept because he is the boss and you don't argue with your boss. But with a heavy heart. Ati wao nataka pesa ya kujenga stadium, hawa watu walibomoa wenyewe, tukupatie pesa ujenge? How? Na Wakenya wengine tutawaambia nini? What do we tell other Kenyans? Hawakuwa na stadium, hawakung'oa. Sasa tutawacha kujengea wale hawana, tuende tujengee wale walibomoa wenyewe? Hiyo governor, that is difficult. Maybe you can persuade my boss, lakini mimi, unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo mimi I'll have a problem with that. Omowaziri w'ekigosori Ababo na Mwamba nigo nekiribuna eireri baliete chinga kiche campaign asogokorera abakenya emirimo nigo bachakire koyikerania okwana kora chinsemo chicha Busia nigo anekeria bamenyi bensemeyo ochikwagacha ebiti by'ekigosori asengencho yogosira ebyegwa ao. Sasa ile mipango tulikuwa tunazungumzia tukitafuta kura imeanza kuendelea. Na sewa viwanda zinakuja. Sasa tutaanza kupata kazi kama vijana. Na hii kiwanja, mimi ninajua Busia is the land of sports. This is the land of McDonald Mariga, the only Kenyan to win a UEFA Champions League. This is the land of Victor Wanyama, the only Kenyan to play in the English Premier League. Homa nyamahu wako. Kwa hivyo hapa Busia lazima tuwe na kiwanja ya kimataifa. Na boss amekubali. Na tumezungumza na governor, tunachunguza hii sehemu, tunachunguza sehemu zingine, tunafanya consultation, tukishaelewana site, tutaanza mradi ya kuwajengea stadium ambao Busia inastahili. Tunaelewana Busia? Otherwise mimi ombi langu ni kwamba vile Chief Hustler na wapenda na amewaweka hapa. Jameni, ukishikwa unafanya nini? Ushikwapo na chanda chema mutashikamana na Chief Hustler. Si serikali ni yetu na tuko ndani. Muriumlo bana wefu. Asanteni sana. Thank you very much.
Ababunge korwa sobomo bwa Kenya Kwanza nigo barireira gusuguma abawaziri nabo igo kweneke bunango kora bari emirimo yabo obwikirano boigo nigo baenekire bunanige bunge enene ya serikali era chikuba imokeria egetambukero bari bonsi babere bagusinywa gwikirania emirimo yabo aya magega y'abawaziri gochaka gwikirana abosi bwe bunge asingencho yo kwireneria amaborio ali arengete chiwizara cyabo. Wakati wa campaign Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aliweza kutembea nchi nzima. He is the only presidential candidate who was able to convene economic forum in every single county of this republic. Mheshimiwa William Ruto alizunguka Kenya nzima akiketi na wananchi kwenye vikao ambavyo vilijulikana kama economic forum, ambapo wananchi walisema jinsi ambavyo wangependa kuona uchumi wetu ukiimarishwa. Stemming out of those sittings, the president also held sector forums where he was able to sit with the women, with the youth, people living with disabilities, marginalized communities, and stemming out of the economic forums and the sector forums, we were able as the Kenya Kwanza government to sign performance charters, and the 13th parliament is sounding a warning on two critical issues. One, there shall be no tolerance for corruption in government. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such, we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight as members of parliament. Ababwatani korwa se kiombe gianat nigo bagosereria borokia gutatenenera amatemwa manene yo mwako yiga kubwatikana no konyorwa ogwakana omokonyi bo mugachia sensemo ya nat Hezbonotino nigo aganirie ekiombe gianek kobayenekere buna bali bonsi barachi gotenenera amatemu mbabe bagwakanwa kendabo. I know they paid some of the teachers in July. They paid, in fact, most of them in July. After we had written to them and we had made a lot of noise, they paid in July. But we are still telling NEC, and I heard the Education Sub-County Director here saying that that the exams are coming. We are telling NEC, when the exams are done and you contract teachers to man those exams, then ensure that you pay promptly. Because the government had obligated itself to take over the payment of national exams. So it means that when they make their national budget, they give allocations to management of national examinations. That's 20 shillings or 100 shillings that you are paid as an examiner or an invigilator or a marker. That 100 shillings you are paid, if it is not given to you in good time in December after doing that work, and it is given in July, those people who know finance, is the shilling stable at that time? Is the shilling the same? It is not the same, isn't it? So let them pay promptly, and if they are not going to pay promptly, then we will ask our teachers not to do what? Not to do what? Not to man the exams. Solidarity forever. Solidarity forever. Asoro tironde mwanchu mulieria nigo tokumurikira enka yo mongina ana onyancha oyo obereka gwetera amakongu anemono asensemo yo boroire nabo igo ekikeirere gutumika enibo yabo bonsi oikera bona iga ataranyora obogwenya. Asoro tirobene wiki yiga nigo tokumurikira mongino yo ana yo chagete kuruhara magayo gosiria abana baye nabo igo omoga koye oikera bona iga
iga ataranyora obogwenia chinga kichiboigo abo babete bagotigara asengeyo eli kumusira nigo babeire bakonyora emibasokano yepara na kuboneka bonsi amagoro asegwikira bono iga batali kwenyara kolendo mwanchi umurireria nigo enkeyo yaganire ogosirwa asonde wensi obwate omoyo obukorwa kwenekyanga ngobasira mwanchi umulingo gotigera no robotiro na bete ngo kwariganeria benelitrene Fridah Kerubo twara oburigereria borobuya obotaka oboere amakweli oborweire enchara amono mibasokano yepara byonsi ase enkeyemo ya nankuru kwana nyandi nandi mugako nega kwiti agante gana kamwana kai ndi tamanya te aganzo kamburango beka manu ndikoira maisha iwe ndikole narenge para iga alini te pigi kana manilinse kabone kokoro igao mwana bino mungu muntu rarete inje na tigalete rende nanjenga narenge pranto koleta kira kitake kanita kaumia igalende nanjene kere masti ona turware to mucho nigo tukumirana no mongina ana kimuntu oyo orwalire asegeka nabo igo gosinyogotara oyo bereka gosirwa ne amate yaye buna akoerera nigo abeire kagosirwa no mochokoroye ase atali kwenyara nonya ngokora kindi amenya gitari tata kamenya gitari kairinya gitari chenero kamenya roro karena weni ngalenduka nandi ngachanga iru naro yani iru ngira na ngachinka naro karamenya roro ngopimo binkura bikwe bintu bikale kumwe kalibume ubimo yani nandi yani ngate kugenda ko nandi wanangu chalindi nandi nyumba galiyoka mwana yutali yange abo yani nguchandika yani iga nkwebekera yani n'ekindi bano yani kimunga bano ukieke gosanga nigo amate yaye yaerera asumu chando ochakirite kubwatikana no gusira kumumuroye nigo omongina ana atwalite ogoichorana kwebirengelyo nabo no muchando bokorwara kwaye gwachakirite nachitu era nyometu kuchagana nyote ngambiare ngutara renge ono mumura nari naikire toye maete ukamokonyire umuroyo agachagasira nere maete urenge komokonya chinga kinachite no nyine yangambiare kubeko mumuro ingokora ringe gasho mokonya baringa bamura babiro amanoyo onekero umuroyo asira mungino akaba muna abasuka akangya koleto umuchando ngurwarire juekera ngo changu tararinge biya akaba karwara kairunya gitari ana ire tuchenera nonje nona arengo yomo bekere to kwanda gitari akarwari kwa gapimu na agitwe bisire igabura kini machibu tachiti gocha byaro togate utoshitondo tuja machibu eta chiti gocha onekera acha akangya kuringa kaigwa tari kogoro kimogongo tari gweta ni kurwari burira asare guchero uika support none chono akubika asare asense mende nigo babeire bakonyora ogosirwa kurwa ase amate elio konyora nonya nindagira asikulinde nigo mochukuro yo abere kagokora konda elio konyora endagira anze umuntu agasira bana kamwana gwako uri myaka atindi abatamenyete kamugakona kwa mwamati ono ngochi gwake sabu mwana no makentigirega nakingo korra kini yatiga nkaba matange semba kwanye kende onda andora mabira akonya kende mungino nda beka kende munurende nencherende nambu tetaisko gaigo anya kurambara magora nabera para muna muntu ndabyazo cyandegete omongina ana nigo aiburite abana bane
abo basirite nabo igo omoga koye ekyo keirire ere gusiria obasemelia nago igo gochaka kuirana na aza bana yanna tigituga na bande igo ana sinyiringa na kingo kora ndoranga yani batalengi yani nyalendi na kuza ngutinina kotandika yo ana ndo tena wantande tena no kumwana ku ane ndo tobuli tokuli na ndi gamna ansinyiringa kingo kora mwana na wate yana na nyalete bigaite bikaira akakuwa kaya abana bwatemba bane abandu ruche bachire n'uyu bono tigarite gweka kurinde nigo eyamate yatemire kumorwalia ase batumikire enibe nyinge kumogwenia kurinde tarabwena nigo baonirie endemero yabo nabo igo emete ase goika bonoiga batigaire bosa batebatu akoigu munana inde ochakire kumwati tomoire agena inde bana bamacheke bamurigereri balance rende nero mate no rochi mun kuja yake kona kusimbona ine ngai nguruzi imete na bwate na wana tiya Singapore ine ngai nguruzi yonde mabati na ine koni karangara ya tikanda kanyake korengana ne amate nigo babeire bakumusira asikurinde bataraba bagwetenenera ono rwalira matukaro isomo wako ya kwitumbi ya lengi agachaga ikingaki aganse kurwara nandikengana abamati bakumwere na gitari tari mumuroyo ayura mwiri usi uyu ndukina abamati muno bakutokone bano buno yogurite muina n'uyu muino wa na bakura mwire na gitari umuro mwabo tabwati kendi arachi kumwira nene nekere muruji obuli mukoro naboke na bobo ngani gatulende kuchiroja abo Singa kiechio boigo nigo eyamate ya ange oyobwate okubwa gukubakonya nigo nerabete gakonyora umubasukano obwipara na kubuneka okugoro ekyo kirete nere koba ekerema igao mwana bino mu muntu rarete nje na tigalete rende nanjenga analenge pranto koleta kira kitagikani tankaumia igalende nje nekerema sti ona turwarete mu cyobo umwana wenera akakikate makolete umuzwati ndamukonya na leta akikumukonya kende ona at least ukonguno buliga tutayikonyara kwe ukimutu tukabanyane kuko atunara umuntu nato assist segalinde ona asai tubona kuzabanga kirendo takatora yamabira atokanya omongina ana nigo aganirie ogosirwa elio kogenderera n'obugima bwaye nang'ebesa tingana kuri data yananya kubulerwe kwenda ana kubulerwe nyanne abantu ntagitinabikama engane yo nigo yairwo kobokone ya mate yaye asibabulie nonye nabarayikorwa sorgongo rwa Gusii komutalira na koene kibunango konye kale asibabulie onde bwensi obwate omoyo komutalira gose gutuma egetoro kyaye nje mechando nabwate none ndagira ne shida ono roje chomo busire aro nondamwe bono metemba kandira arto ikatuye banga kita iyo oni njana mera biso kumwita chandikira matuka mange ana agamenyete gwetera tikirani wetera na arenga umuntu norenga kwerigeria mugondo aye norenga wetero burwaire bukaera bono mugondo utigarite mbali kuigota nje nari busabanga gaki aseriso ria mabira busasa moyo bugwanja oyo origereirio umuntu ria arore bunare gaki amukonya amwe nona kandagera asukiria matuko make amanya kurwira sense nonye ne Kerubo gaki oyo ratwa ukwenyara mugorere orwira nyombo nderi kaisiko mugaso mwaka nonye no mungina donyanya kaigwete nere ngina bantu gakitamotiga amona kiba iga ninka onye goto igwete akichoko nyo mungina no murigirie wheelchair oso moira ni nande nyagitari arigirirwo mugongo ya singa no rugwa to bukoma Fridah Kerubo, Ndizi TV.